Adar jiyan di perwerdehiyê de rola mamostetiyê. Herçendî ku em hin caran hin mirovan weke kesên debeng, kawik û famkor dibînin jî di nav hemû candaran de heyînê herî vîndar, behredar û hêzdar dîsa mirov e. Mirov ne tenê bi aliyê xwe yên fîzîkî û biyolojîk dibe mirov, her wiha bi hiş, hişyarî û hişmendiya xwe jî dibe heyîna herî pêşketî. Taybetmendiya sereke ya ku mirov ji zindiyên din cuda dike aliyê wî wê çandî û civakî ye. Ji ber vê sedemê ji bilî hewcedariyên bingehîn ên wekî av, hewa, xwarin û rojê hewcedariya mirovan bi perwerdehî, civakîbûn û şaristaniyê jî heye. Di warê peywendiyên mirovî de perwerdehî dibe sedema ku mirov bi hemû kesê ku li hawirdor, civak, welat û cîhana ku tê de dijîn de têkilî, hevkarî û hevgirtineke baş pêk bîne. Perwerdehî giringiya faktora mirovî, hêz û nirxê mirovî ku çavkaniya hemû dewlemendiyan e bi mirov dide famkirin. Her wiha ji cudahiyên raman, têgihîştin û nêrînên cuda bigirin, heta hevahengî, yeksanî û aştiya çandî û civakî xurttir û dewlementtir dike. Lê beriya van hemûyan divê perwerdehî û pergala perwerdehiyê li ser bingeheke zanistî bê avakirin. Xebatên perwerdehiyê yên ku di her qadên jiyanê de pêwîstin, divê li ser hin têgeh û prensîban bêne meşandin. Ji do heta îro hemû pergalên perwerdehiyê yên cîhanê berhemên faktorên dîrokî, siyasî û aborî ne. Lêbelê li her derê cîhanê her civak li welatê xwe modela perwerdehiya xwe heldibijêre. Modelên perwerdehiyê bi gelemperî bi sê koman têne dabeşkirin. Yek, pergala perwerdehiya navendî. Dido, pergala perwerdehiya ne navendî. Sisê, pergalên perwerdehiya têkel. Çawa ku her qada xwendin û têgihîştin û axaftinê heye, qada perwerdehiyê jî heye. Armanc, pergal û bernameyên perwerdehiyê li ser hin prensîbên teorîk hatine damezrandin. Ev prensîp, prensîbên felsefe, civaknasî, psikolojî, antropolojî û aboriyê ne. Ji bilî vê, bandorkirina pêvajoyên perwerdehiyê bi piranî bi pêkanîna sîstematîk a hişmendî û zanîna teorîk a perwerdehiyê ve girêdayî ye. Pergaleke kirdar û kêrhatî di navbera felsefe, teknolojî û zanista sepandî de jî peywendiyê pêktîne. Wekû tê zanîn, perwerdehî tu car bêyî felsefeya ku çavkaniya zanist û ramanê ye pêkan nabe. Bêşik felsefeya perwerdehiyê jî heye. Ev felsefe, felsefeya prensîp, armanc û xebata perwerdehiyê û modela mirovî ku dixwaze tiştên erênî û sûdewar pêşkeşî mirov, civak û cîhanê bike. Felsefeya perwerdehiyê ne tenê rêbazên perwerdehiyê, dîroka perwerdehiyê, çanda perwerdehiyê, zanîna pedagojîk û prensîbên pîşeya mamostetiyê û her wiha pirsgirêkên perwerdehiyê û têkiliya di navbera şaxên din jî vedikole. Perwerdehî û pirsgirêkên perwerdehiyê ji roja ku mirov xwe wek mirov hîskiriye derketiye holê û heta îro berdewam dike. Bi awayekê giştî pêvajoya mirovbûnê bi perwerdehiyê dest pê kiriye. Jiyana mirovan bi perwerdehiyê berdewam kiriye û bi perwerdehiyê bi encam dibe. Bi kurtasî, dîroka perwerdehiyê dîroka mirovahiyê ye. Piraniya bîrewer, lêkolînar û zanyaran giringiyê didin perwerdehiyê û bi peyvên xweş, kurt û watedar diyar kirine ku rol û hêza perwerdehiyê ew qas giring e ku tu tişt bêyî wê nayê guhertin û veguhertin. Divê di civakeke bi îstikrar û hîrarşîk de erka rêveberiya perwerdehiyê radestî kesên herî pejînkar û hestiyar ên ku di qada perwerdehiyê de serketîne bêkirin. Pêşbînî dike ku ji bo kesê ku di perwerdehiyê de herî kêm serketî bin, dê erkên herî kêm ên vê serdemê werbigirin. Heta îro hemû civakên cîhanê sîstema xwe ya perwerdehiyê li ser vê bingehê ava kirine. Zêdetir mamoste anîne ser karên bi bandor ên rêveberiyê. Bandora herî giringa li ser têgihîştina civakên pêşketî ya perwerdehiyê ramana rasyonel bû. Anko ew dîsîplîna derûnî bû. Civakên pêşketî û şareza tenê giringî nedane perwerdehiyê, her wiha ji bo bilindkirina kalîteya perwerdehiyê jî serî li ramana zanistî dane û rê û rêbaza serkeftinê di perwerdehiyê de dîtine. Berî her tiştî perwerdehî wek bingeha pêşketin û şaristaniya pêşerojê dîtine û ji destpêkê ve hînker, xwendekar di mijara perwerdehiyê de bi pêşxistine. Di têgihîştina zanistî û aqilane ya perwerdehiyê de jî ev rastî heye. Divê mirov di qada perwerdehiyê de bikaribe xwe perwerde bike, serxwebûna xwe ya zînî biparêze, pêş bixe, mezin bike, bigîje hêza afrenderiyê û di fêrbûnê de riya xwe bişopîne.
هشمندیا مروی و گردونی به حزرا روناکبیریه و میلک خوزایی و هر وها به هلوستا خویا زینی و اوبژکتیو پیشفتچه لگوروی دوی مروف جهن فراساتین ارینیین کو به پیشکتنا شهرستانی رودانه بین پاراستن و آلیوی ارینی به بکارانین جدو حتی ایرو همو جواک نوجن و پیشکتی دواره پروردهیه ده ریک دور و دریج در باز کرنه ریا بدست خستنا ویه که جی دیسا دری و ریبازین زانستی سنج و اخلاقین گردونی و لو بزاوین مرووی را در باست به جبو پیشکتن نوجن کرن و شارزبونه شرط پیشی اوکو همو ولاتی با آوائه که وکف جدرفتین پروردهی سود ور بگرن مرووین پرورده بویی دزانن که میناکا هری باش آتیکوشری و لهنگیه زانبون و شارزبونه کسین که به هشمندیه که مرووانه پرورده دبن نه جبو برجوندین خوین کسانه و پفچون نافخویی جبو قنجی و آرامیا جواکه و مروواهی هول ددن و دخبتن جه گرناسیه بیتر گلناسیه جواکناسیه و شارستانیه ترجیح دکن بنگاه جیانا به هفره لسر فارساتا وکهوی لهو هاتن ریزگرتن و حسکرنی هاتیاوا کرن جبو که مروو همان هستان پاروه بکن دوی به همان آوائی جی همان شرط و درفتان سود ور بگرن آلوزیا جواکی و پیدا کرن مافه کو ودگو هره خرج کرن در ریس آنگو اسراف و تفگرین ایریشکار گلک جاران وکه تشتین آسایی تین دیتن لو ما دجواکین کو جه پروردهی زانبون و شارزبونا گردونی بپار دمینن ده ترس شونا ریزگرتنه کینو نفرت شونا اوینه دجمناتی شونا حوالتیه دروتی شونا درستیه دسوزی شونا خاینتیه دگره پروردهی هم دمو زانستی لگوری رول و فونکسیون آخواه باندوره که سودوار و ارینی لسر جیانا جواکی دهیله دوی چرچوه ده پرسکریکا سرکه یا همو جواکان پرسکریکا پروردهیه پرسکریکا پروردهیه لهر ولاتی بله بیتر لولاتین پاشمایی بویا پرسکریکین بنگهین جسدما پرسکریکین تاکه کسی هریمی و جیگهی ویده تر چفکانیا پرسکریکین مرووی و گردونیه جی وک لجور هاتیار کرن کو پروردهی پیدویه که پرگرینگه لبله جبر راستیا کو مروف رومتا خو به دست خو دافرینه دوی هر پروردکار لهمبری پرسکریکن پروردهی هستیار به شرط و مرچ چقاس نباش بنجی گر لولاته کی پروردهی و هشمندیا پروردهی لسر بنگاه زانست آواب به هویا پیشروج دی تجار و نمره ماموسته و پروردکار کو خو جبو پروردهی جواک پیوردار دبینن دوی به هستن بهیویتی و رشبینی تو نگرن ماموسته هرتم بر پرسیاره کو تایبتمندیا خویا پیشنگ و هویا وجینا جواک بپارزه و روحکی نو بده جواک دوی ماموسته و پروردکار جه هر کسی بیتر هستیاری و پنکاری آخواه نشان بدن و جبو چاره سرکرنا پرسکریکین آبوری و آواکرنا اشتیا جواکی چاره سرین آلترناتیف پیشکش بکن هر وها دوی او لگوری زانین جهاتی بون و ازمون آخواه لگل خوندکار خواه دی و باوی وان پرورده و رونی دار بکن او یک هم پیوستی که مرووایه و هم جی ارکو پیوره که دیروکیه